bazi gusirimba ariko babikorana n'ibyaha. Uragira ngo uraryama ukabura ibitotsi, wasizira gatoya ukarota nabi, gaca mu gitondo ukabura aho wirirwa, ukumva urashoberewe tangira usenge, ukumva urashoberewe tangira usenge, utayohome masuka abantu. Intwaro ya mbere tugomba kwitwaza, intwaro ya mbere yitwa ukuri, ngo mukenyeye ukuri. Semeni amen. Amen. Bibiri ziva hariya mu gitabo cy'Abefeso 4:25 haravuga ngo mwiyambure ibinyoma, ngo umuntu wese avugane na mugenzi we iby'ukuri. Begikomanga sanganirwa isomba basize ubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera Yesu arabyumva. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye Yesu. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera Yesu. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Amen. Hallelujah. Amen. Kuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo vuga zirampobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, kuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo vuga zirampobera, ziti ngwino usange. Mwenda atanafashe gusoma Abefeso 6:10 kugeza kuri 10. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, nakubabariye. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, nakubabariye. Sawa. Abefeso 6:10 haravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu Bibiliya iravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. mwambare intwaro zose z'Imana, kandi nimurangiza mwambare intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe na ujanja wa shetani. Kuna ujanja wa shetani. kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Bibiliya iravuze ngo ntabwo dukirana n'abafite amaraso cyangwa umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima. Dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima.
n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana, mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. intwaro kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. amen. Turaganira ijambo rivuga ngo gutwara intwaro z'Imana. Buriya iyo Bibiliya ivuga gutwara intwaro uba uri umusirikare. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ujye ufatanya naje kwihangana imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ngo ntawaba umusirikare ngo yishire mu by'ubuzima aba akinesheje uwamwandikiye ubusirikare. Bivuga yuko umuntu wese wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza aba abaye umusirikare. Umusirikare rero agira ibintu bimuranga, nibyo tugiye kuvuga. Kuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Mbega ikomanga zanganirwa izo mbabazi ze nari ndibagiwe ari abakobwa twazanye. Imana ibaheze umugisha. Amen. Imana ibaheze umugisha. Nuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntanagira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Semeni amina. Amen. Imana ibaheze umugisha. Nari mbagezeho hari indirimbo mwaririmbye nyiririmba agace gato, none abantu bakambwira ngo nimba shakire ngo iyo ndirimbo yose ngashaka ngo mare ndayibona. Mwasuye kuyisohora. Umva ibibazo yabashije Yobu igihe nashingaga ifatiro z'isi. Wari he Yobu, ububiko bw'umuco n'umwijima bibahe, bimbwire Yobu ati nakumvishije amatwi none nakwiboneye. Yobu ati nakumvishije amatwi none nakwiboneye. Bibiliya rero ijambo dusomye igitabo cy'Abaefeso kigizwe n'ibice bitandatu. Amen. Igice cya mbere kivuga hejuru y'imigisha twaboneye muri Kristo Yesu. Bibiliya zivuga n'umuririmbyi yaravuze ngo yafashe imigisha yose iyo mu bumana ngo yibumbira muri Kristo ngo irangize irayimuduheza. Umugisha wose uri muri Kristo. Abafite Yesu niwe bafite umugisha. Amen. Imigisha yindi yo hanze ya Kristo nisa n'imigisha ariko ifite amakondisiyo. Kera twabaye muri Kongo bakaza bangurira muntu ngo afite ngo amazu menshi ngo ariko ngo azarara muri dushe. Ngo yakuye ikuzimu ngo ariko ngo azarara ngo muri toilette. Ubundi ubutunzi bwose bwo kwa Shitani bugira kondisiyo. Ariko imigisha y'Imana iba muri Kristo. Umugisha ngo nukumenya Yesu Kristo wonyine gusa. Bibiliya rero yavuze ngo imigisha yose mu bumana Imana yafashe imigisha ifata amahoro, ifata ubutunzi, ifata ubwiza, ibitereka muri Kristo ngo irangize iramuduha. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana iyibumbira muri Yesu iramuduha. Amen. Amen. Semeni haleluya. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Igice cya kabiri kikavuga hejuru
yo gukizwa n'ubuntu. Bibiliya yarabivuze, twakijijwe kubw'ubuntu. Semeni amina. Mwari kure y'amasezerano, nta byiringiro mwari mufite zo kuzaragwa ijuru, nta masezerano yo kuzabona Imana twari dufite. Ariko kubera ubuntu bwa Kristo butuzaho, apana bwa bundi abantu bigisha ngo ubuntu bwarabonetse, ngo dukore icyo dushaka cyose ngo kuko ubuntu bwabonetse. Bibiliya zivuga ngo ubuntu bwa Kristo, ngo dukore ibyaha kugira ngo ubuntu bwa Kristo busage. Aravuga ngo ntibikabe. Benshi kubera intege nkeya barimo kwihisha mu buntu, bagashaka kugaragaza ko ari abanyabuntu, ariko kandi ari intege nkeya bafite, ngo bakore ibyaha ngo barababara. Barasibiwe. Rero igice cya kabiri kivuga hejuru y'ukuntu twakijijwe n'ubuntu. Twari kure y'amasezerano, ariko kubera ubuntu bwa Kristo, Kristo atugirira ubuntu n'impuhwe ngo arangize aritanga. Iyo ngeze ku kwitanga kwa Yesu, ariko muzamutekereza, warinde kugira ngo Yesu akwitangire, warinde kugira ngo Yesu agupfire. Ubu nyine bavuze ngo mwanyu njewe mwacu turi 9, bavuze ngo dutange umwana umwe abapfire, mwebwe abapfire kandi muri beza gutya, sinokwemera. Cyangwa mu bana banje tawe notanga, novuga ati nibapfe nyine bapfuye. Ariko noneho Imana itanga umwana yari ifite umwe w'ikinege. Timukaza mubifata minenegwe, uza mubifata oseri. Semeni haleluya. Igice cya gatatu kivuga hejuru y'ubwiru bw'ubumana gukiza abanyamahanga, kuko abanyamahanga bagereranywaga kujya kwimbwa. Mwibuke hari umugore wigeze kubwira Yesu, aramubwira ngo umwana waje yarwaye, none fasha kugira ngo uyu mwana akire. Yesu mwarangiza aravuga ati ibi byo kujya by'abana sinobiheza imbwa. Umugore kubera ko yari yuzuye kwizera, yavuga ngo n'imbwa nayo zizazirya ubuvunguka bwo ku meza ya shebuja. Yesu yamavuga ngo uhere mu Banyesirayeli bose nta muntu n'umwe ufite kwizera kungana n'uko uyu mugore. Abanyamahanga turagenda. Bibiliya ivuga ngo Petero bigeze gukorana ikiganiro na Paulo, ngo Petero yagendaga mu banyamahanga kirirwa babwiriza, yaza muri bene abo Bayuda ngo akatura, kavuga ngo mumbabarire kuko nagiye mbwiriza abanyamahanga baremera dusangira igaburo ryera. Paulo ngo amukora gutya mu gitaramo, aba ngumwere. Ariko muzi yo weretswe umuntu gutya mu gitaramo ufite ngutugeso utari twiza, akoza bimera nk'ukuntu. Umunsi umwe twigeze kuja ahantu bita mu Gitoga, turagenda, Imana iratubwira ngo nimugera muri Nyabigega, abatazi nuko mwihangana, ngo haraza agakecuru ngo karekare ngo kigikara, ngo karaza mu gitondo saa 11, baramabwira mu musengere ngo afite ikibazo cy'umutwe, ariko ndi mukamusengere kubera ko azaba afite amapepo. Saa 11 gutya wa mukecuru yamaze ngo musengere afite, ako muzi ikindi Imana ababwiye amaze mukakibona gutya, muzamubusa ariko tuja gukandagira umuriro. Barasibiwe. Semeni haleluya. Twari kure y'amasezerano, nta byiringiro twari dufite twebwe nk'abanyamahanga, ariko Yesu aritanga, natwe tubabaraganwa mu bwami bw'Imana. Ubu turishikira imbere y'Imana. Babandi bari bameze nk'imbwa, ubu nyine n'abana. Semeni haleluya. Haleluya. Turabana mu bwami bw'Imana. Igice cya 4, ubumwe bwo kwizera. Bibiliya yavuze ngo uhereye kuri 4 ku murongo wa 5, aravuga ngo kwizera kumwe, mubatizo umwe, umubiri umwe, umwuka n'umwe, umwami umwe, ibyiringiro bimwe. Ibyo byose twabibaye kubera Yesu. Rero Paulo yandikira Abaefeso arabwira ngo Imana yabaye imwe, ibyiringiro byabaye bimwe, kwizera kwabaye kumwe. Niyo mpamvu rero nta munyamahanga nta muyuda, twese turabishikire ku Mana. Igice cya 5 kikavuga hejuru yo gukanguka no kuzuka. Yarabwiye ngo mwebwe mukanguke, yemwe abapfuye mwe, yemwe abasinzire mwe, ni mukanguke kandi muzuke, Kristo abone uko amurikira. Avugaho nibindi bijanye nuko abana bagomba kubana n'abavyeyi. Aravuga ngo bana mwubahe abavyeyi banyu,
kugira ngo kuko iryo tegeko niryo ririmo n'isezerano murubaha kugira ngo murame. Kujya umuntu usuzugura ababyeyi be iminsi yiwe izigabanuka yarakenyuka. Igice cya 6 kikavuga naho ukunda abagabo bagomba kubana n'abagore. Kunda abagabo bagomba kubana n'abagore. Muzikora abagabo ngazavuga ngo sinosaba ngo umugore ngimbabaza ngo umugore wakoshe kaza ukaryama bukira bugaca gusa ngo hagaraze ngo kwizima ngo umugabo azahagarara kwizima. Muri Kristo tazima, muri Kristo nukoroha. Nubwo yakoze amafuti wewe, nubwo yakoze amafuti ukemera kubabarira nukuboka, ariko iyo tubabarira ubufunzwe. Paulo rero arabandikira ngo bagabo mukunde abagore banyu, namwe abagore mwubaha abagabo banyu. Amen. Amen. Warangiza hano twasomye avuga uburyo tugomba gutwara intwaro z'Imana. Mshindaji mwenye mamlaka yote, nguvu za mauti na dhambi, Yesu alizishinda. Mshindaji mwenye mamlaka yote, nguvu za mauti na dhambi, Yesu alizishinda. Shangilia, Yesu alifufuka. Sasa kurudi atuchukue sote. Ibisigaye bavandimwe, ibisigaye mukomerere mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ngabo dukirana nabo ntabwo ari abantu bagiye guterura ivyuma afite amaboko manini. Oya. Amen. Turwanya n'uburiganya ujanja wa Shetani. Wewe ulimwasi Mungu, nipishe nipite, uliwadanganya Adamu na Eva, sogea nipite, dunia nzima imeharibika kwa ujanja wako. Ewe Shetani umelaniwa, mwenyeji wa kuzimu, sasa nipishe nipite. Yamavuga intwaro ya mbere tugomba kwitwaza. Intwaro ya mbere yitwa ukuri, ngo mukenyeye ukuri. Semeni amen. Amen. Bibiri ziva hariya mu gitabo cya Efeso 4:25 haravuga ngo mwiyambure ibinyoma, ngo umuntu wese avugane na mugenzi we iby'ukuri. Hari abantu benshi bakigira ikinyoma bakibesha, ariko intwaro ya mbere y'umukristo, y'umusirikare wa Kristo, ni ukuri, ni ukuvuga ukuri. Ukicara bana bagabo twabanyicana furero bakazavuga, wamubwira amakuru yasha kuyavuga akavuga ngo ko naguyuvu ko badeta, ngo niko nayumvise, niko bavuze. Abantu benshi bunyine basigaye bumva ngo niko bavuze, ko badeta. Abiki genti bashaka ukuri, ukuri kubajya mu matwi. Abiki genti bashaka ko mu rw'ibisebe. Ukuri kurakenewe muri pastorale, ukuri kurakenewe mu bavuga butumwa. Amen. Imana igwese umugisha. Sizi ko tuzabiciyeho. Imana igwese umugisha. Atuganirije neza cyane. Ageze imyaka 10 ari missionnaire. Kweli. Siko wavuze. Naje nayikarikiye. Sanga uva nakizwe. Nakijijwe imyaka 3. Niyo ntakuvuza ivuga butumwa. Ariko bese nayikarikiye sanga ari 14. Ariko muri 14 maze imyaka 11 nzaja mu ivuga butumwa. Amen. Semeni haleluya. Haleluya. Imana igwese umugisha. Tubonye ga n'icumbi tuzo turara hariya kugira ngo tuge. Ndakubwira ukuri nimukundukunde, ndasiganwa n'imisi igihe kiracitse shano kurije. Ndakubwira ukuri umusi w'amateka Imana yabimbaza ya
nzatsindwa nzavuga ukuri nkunda nzavuga ukuri. Turasaba kwambara gukenyera ukuri. Nuzoza wicarana n'abanyu bagore uvuga iby'ukuri, niwicarana n'abahungu uvuga n'iby'ukuri, abagabo nimwicara uvuga iby'ukuri. Yesu akeneye ko tuba abanyakuri, kandi uko kuri ni Kristo. Iyo wambaye Kristo uzi uvuga ukuri, ntuzubeshe, tushobora kubesha. Hari umurinzi mwarinze ukiona nalia kanisani huzuni shangae, ninawalilia wa Afrika, napotaka Afrika nzima ikombolewe. Ngo basabasha kuvuga abantu inkuru zo kubesha, ngo barangiza bakaraba kama ngo nibabo baheza ku mazi, ngo bakaza basoma ku mazi kugira ngo bongere kandi bakomeze babeshe. Ariko Imana ishaka ko tuba abanyakuri. Amen. Icya kabiri, ngo twambaye gukiranuka ngo nk'icuma gikingira igituza. Buriya icuma abapolisi yo bafite, habaye nk'imyigaragambyo muri bihugu bikunda kugira imyigaragambyo muza mubibona. Hari ikintu baba bafite cyitwa ni nkatibare, ariko yanditseho polisi yari imbere. Iyo bagifashe gutya bazaba batera amabuye agakuta kuri cya kintu. Abasirikare nabo hari icyo baza bambara imbere y'imyenda yabo kugira ngo niba barasiga ituza, kubera ko ariho hariho umutima. Rero Bibiliya yadusabye kwizera, kubera ko kwizera ngo kutubere nk'icuma kingira igituza, kubera ko mu gituza niho hari umutima. Bibiliya ivuga ngo umurinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Utwaye kwiza gukiranuka ngo nk'icuma gikingira igituza. Yesu yigeze kubwira abantu, arabwira ngo gukiranuka kwanyu ngo ni kutaruta uko abafarisayo nuko abanditsi, ngo ndimuzinjira mu bwami bw'Imana. Kubera ko abafarisayo n'abanditsi ngo bagerageza kweza inyuma, ariko ngo indani habo haboze. Arababwira ngo mwebwe ngo narabitegera, ako Yesu mumuha ambere abagabo bararutana narabibonye mu minsi 3 Satana arayamanika, isi y'umwijima yose bahinda umushizi barabazanya. Yesu yabwiraga abaskofu n'abapasiteri akabwira ngo mwanjyajya mwe muzabona ishano, muzamwirirwa mwese inyuma ariko indani habose. Ngo narabitegereje neza, ngo mbona umeze kujya kwimva, ngo ivi isize irange ryiza, ariko ngo indani ari amagufwa n'iminuko zuzuyemo. Ngo mbitegereje kandi ngo mbona umeze nk'agakombe gafite ibara ryiza inyuma, ariko indani udashobora kumweramo amazi. Abo ni ba reverend kabwira, ba bishop, ni ba evangeliste, ni abayumbi. Abantu benshi bagaragaza kweza hano inyuma, ariko indani yabo indani habose. Basabirirwa batereta abagore batari ababo, abagore benshi. Kandi mureke mbabwire, abanyamwuka baswi n'abagore iriya muri quartier. Abanyantegeke nabo babyikora baswi nabo n'abagore baririya muri quartier, kuko bari abagore bariri basi bigabo bisa bitereta abagore, kandi bikaza kwirirwa hano ugatuta. Kama ni kuimba na shetani anaimba, wanakuimba sio njia ya uzima na ya uzima. Kama ni kuruka na shetani anaruka sana, kubita kuri ekara gusa. Bwana Yesu ndio njia ya uzima pekee, wala hapana wokovu wa mwingine. Matendo sura ya 4. Kubera abantu benshi birikwa bakiranirwa, ariko basano gatuta bakagaragaza ishusho yo kwera, ariko indani babose. Abakristo bubarantangaje z'ukuri, baza amaso kuzisi bizashira, basha mwitorero bambaye uruhu rw'intama, haze yitorero bakabinyamaswa.
tabara itorero waguza amaraso yawe tabara itorero y'ubwoko bwawe tabara itorero waguza amaraso yawe tabara imitima y'ubwoko bwawe Yesu akeneye ko dukiranuke mu kazi dukora, dukiranuke turi mu mago, dukiranuke turi twenyine, dukiranuke ku matelefone. Amen. Buri hari abantu benshi bazobuzwi bataza bakora ibindi bigaragara hano, ariko bazobuzwa ijuru na telefone. Telefone zabenshi zabaye imva. Kandi no muri limbs ni gisirimberi hano kubitasha basaba sirimba hano. Basi gusirimba ariko babikorana n'ibyaha. Wanajua kuhubiri, wanajua kuomba, lakini matendo yao si mazuri. Gukiranuka rero kwacu kugomba gukiranuka aho abandi bakiranirwa. Uzukiranuka mu gihugu abandi bakiranirwamo. Nimba abandi basambana wewe ntusambana, nimba abandi biba wewe ntiwiba, nimba abandi baroga wewe nturoga. Amen. Muswara batazarogera mu ikanisa. Hakamaroga ngo aroge sente gusa ngo sente. Abandi bazaroga bakubaka nyina amazu akomeye, uburozi bwabo bukabageza kure. Ariko kudupepo bene utungutungo two kuroga sente ngo iki ngo ipfe ngo imikrofone ngo amaterano ntagende neza ayinya. Twa feke. Uburozi bwa feke. Ahantu kundondo tumaze kugera pastor none turavuze urabona iri iwacu bakoreshaga diskete none iyo diskete yabaga ifite ikibazo yandika ngo erere none ama diskete yose yari matsima twatangira kuzinoje ngo erere twatangira kuzinoje erere naho urabona sentence iwacu bafataga udutebe bakazishiraho gute kumbe hicaye umugore uwo mugore ngo afite ugwembe wazoza tema gute uko ugwembe rusa rutema cyane wari kwigisimba kizo cyama gikatika kandi nyine tukamba dukatika none se ibaze iyo muri timwabonye wawe ndukuntu yacomoye ukuntu mwagize none se buriya mwavuye mwuka nuko ritime mwariho mutayikomeje kubera ko zakatitse abantu tuzavuga ngo muzamubona ngo igisimba ukatitse ngo muzamubona ameze aho to tumeze gutinye ni kuri ngo bazama bakonja uri mu mitima yacu ariko hari abantu bigiza abacamaza nabo baro barakabsa guzubona ngo bameze gute tuba tumeze gute nyine uri mu mutima noneho turahudumiye ayimbulira data kisiga mana bandwe kwidira data kisiga mana bandwe shani iyo ritime ihinduri shaka indi ritime y'umukunga mwiza nduje irebe utaja kujereza none ngo dufate gwagwembe ibisirimba zose zamabikira birakira murebe hano mureke hari aganti mubishoboye ibisirimba zose zamabikira tizongera kuba herere kugeza saa moya za mu gitondo wa mugore nawe yamataha none wibaze umuntu yari afite akembe mu ikanisa gusa ngo sente ngo izozigira ngo herere ariko herere. Amen. Icya kabiri ni ukwambara ukiranuka nk'icuma gikingira igituza mugendane gukiranuka semeni haleluya. Icya gatatu ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza biteguza. Yesu aje kuja mu ijuru yaravuze ngo mbasize mu isi ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu. Ntabwo yavuze ngo tugende twicare dutarame, yaravuze ngo tugende tubwirize abantu. Inkweto tugomba kwambara nizo kuvuga ubutumwa, ntabwo ari izingizi. Amen. 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 Hallelujah. 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 Mwambare inkweto arizo butumwa bwiza buteguza amahoro, buvuga Yesu, buvuga gukomera kwa Yesu,
buvuga imbabazi za Yesu, buvuga urukundo rwa Yesu, buvuga kugira neza kwa Yesu. Izo nizo nkweto tugomba kwambara, tukazambarira, tukagenda tutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro, ari bwo kuvuga Kristo. Amen. Amen. Abantu benshi ntibazi ico basigiriwe ino mu isi. Jufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, ibwire zose ku murongo ibikugoye, Imana iragukunda uragira ngo uraryama ukabura ibitotsi, wasizira gatoya ukarota nabi, gaca mu gitondo ukabura aho urigwa, ukumva urashoberewe tangira usenge, kumva urashoberewe tangira usenge. Samenamina mukwezi inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Amen. Amen. Buriya nubwo dukora ari no vuga butumwa tukaza amatorero, ariko ivuga butumwa ni ukugenda kubwira abari hanze. Amen. Tukababwira ngo nimuze, Yesu arabakunda, Yesu aragukunda. Izo waba ukora byose, ibi dukora ni ukwibutsanya no gukomezanya. Twabwira ngo wewe ucitse intege komera, Yesu ari kumwe nawe. Abacitse ibyiringiro tukabashiriramo ibindi byiringiro, tukababwira ukuntu bashobora kubona ibindi byiringiro. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dawandi atalima Yesu, dawandi tibitiro lili, umutula kela gwamala, kubona abantu bali mugenda, n'umushengeno mwingi mu mutima, kutegagina, gasiga byose byongalangiza Yesu, umwamu kanibulula, utayohobe masuka abantu, siga byose byuli mukola, bili byacanya kiliye. Nagisenye nilimufile, witi faranga, witi nindalo, gabutabana witi kimusi chini, alikoloshinda mtulanga longa. Nagisenye nilimusole, kalinga soma masomo mingi, kalimbikani kulamba mwisha, kugirango inobulushawa. Kutigagi, ngasiga byose byongalangiza Yesu, umwamu kanulula, utayohome masuka abantu. Bwana sifiwe. Igikurikira n'ukwizera, kwizera ngo mutware kwizera nk'ingabo izabasha kuzimya imyambi ya wa mubi. Kwizera, ejo bundi numvise kwizera, semena amen. Umwanditsi w'Abayibura yaravuze ko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya, siko? Kandi ngo udafite kwizera ntashobora kugira gute kunezeza Imana. Kwizera kuza gufata ibintu bitariho kukabyita ko biriho, kugafata ibiriho kukabisuzugura ko bitariho. Kwizera kugira agasuzuguro, kuza gusuzugura. Kwizera kugira agasuzuguro, kuza gusuzugura ibifatika, kukavuga ko ibidafatika ari byo zukuri. Hallelujah. Semena bila. Niyo mpamvu abantu benshi nta kwizera bagira, bararirimba ariko badafite kwizera, barasenga ariko badafite kwizera. Ngo jewe senga Imana, Imana. Buriya kwizera kose kuza gusuzugura ikibazo uko kingana kose, ukakibwira ngo wakibazo uri muto, kubera uko namenye ni mukuru, ni munini muri je. Kwizera ngo mutware ngingabo izabasha kuzimya imyambi ya wa mubi. Kwizera niko iyo bagututse, iyo bagukubise, iyo bakwanze uzukinga kwizera. Kwizera amagambo yaza agakubita kwizera agasubirayo. Amen. Siko tukiri bazo tweshe ngo bamwe ngo babisaba rosi ngo abandi bageze gute ngo bageze. Buriya reka mbabwire. Amen. Niba vuga icyo udakora uzishima unezerwe, ngo kubera ko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ariko nubona umuntu karaburana kugeza bayarabikoze, none umuntu ngo baravuze ngo ndumurosi,
wese ngo ndumvise amakuru ko bavuze ngo ndumurozi uri wenyine kubera kuraje kuburana none ukuboza bakambwira ngo ndumushinwa kamanemera ngo ndiwe aho ya tuvugisha bazagenda muri Amerika bakabeza ubwene gihugu ngaho kama umunyamerika ninkaho uzomuba naho ndakubonye gutya mbona ubaye umunyamerika amen noneho ubu nyine nkubwiye ngo wowe uri umushinwa ibaze ngaho uko hari icyo bizokubwira hari icyo bizogutwara ngo uri umushinwa wowe uko wamuvuga ngo uyu muntu yasaze ivyo hayavuga sino kurirwa nanisobanura none muri mukurirwa mwisobanura ibi none ukuri umushinwa Abaisirayeli bakasaga Misiri batari bose bakayiki Kanani bengi babo bakamanira mushamba bengi babo bakamanira mushamba kengele abinyumuka kunanwa bangalosi ziko nabo bangaba hano aliko bayikolera bayisiboke kwisera rero kuza gukingira imyambi yose iyo bakuvuze nabi iyo ukose nabi iyo bavuga gukora nabi Yesu bigeze kumwita ngo ni umudayimoni Yesu umwana w'Imana ngo ni umudayimoni none abise Yesu wowe kurana ko ari uwo kuvuga neza kubera ko abantu musigaye mukunda ngo bavuge neza gusa kwizera mu gutwara ingabo izagushoboza kuzimya imyambi yaka umuriro yawa mubi kandi mbabwire ntabwo tuzohura na shitani gutya ihayigenda n'amahembe kujya azayicora ariko abazungu nibo bambe bazafata ikintu cirabura cyose kibi bakamakigira shitani Yesu bakamugira umuzungu timuza mubibona mwebwe noneho ntabwo uzohura na shitani ihayigenda ni kibi gutya ngo ikubwire ngo nije shitani duhuye na shitani ari kibi cyangwa tukakibona nga shitani ari kibi kuriya ko muragira ngo barutohunga ariko shitani ziza mu muntu mwiza akigira siku ya jua kama ndivyo yalivyo paka roho aliponionyesha shetani navyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru mejigeuza mekuwa rangi nyingi kajiingiza kwa siri nako kazi ka shitani izayihindura nka malaika w'umuco ikinjira mu ibanga mu itorero ikaza iziza mu mugore mwiza ikaza mu mugabo mwiza ikaza mu mukobwa mwiza ikaza mu muhungu mwiza ariko afite target yo gukura icagaciro Imana yashize muri wowe niko shitani zizi kubwira ko igukunda umugabo akamaza kubwira ko agukunda ariko yuzuyemo shitani niyo mpamvu nimwumvise Yesu abwira Petero amubwira ngo mva inyuma Satani ntabwo ari Petero yari yabwiye nuko ari igitekerezo cya shitani cyari cinjiye muri Petero Yesu aca shitani wari winjiye muri Petero aramubwira ngo mva inyuma Satani hari ibyo mugomba kuzana amubwira ngo mva inyuma Satani nawe uri imbere ni pishe ni pite ni pishe ni pite ewe shitani ni pishe ni pite buriya semeni haleluya amen Amen. abaririnzi bwana sifi amen muzimpamvu tugira intambara naje gambarizwa muri yo kariyeri muzimpamvu tugira intambara twasubiye mu murimo shitani yakoraga niyo mpamvu shitani zibarwanya niyo mpamvu mugomba kuba maso kuko utabaye maso shitani azogutobora maso amen ukumva ko gutereta umurinzi muririmbana nta kibazo ibintu byose waririmba hano kumva ijwi rigiye neza wasenga ukabona bigiye neza wabwiriza ukumva bigiye neza ariko birizi banguza ubikora byose kabikorera one day umunsi umwe ngo Imana izabishaka karuba izo zose dukora niba ubikora ukiranuka n'icuma gikingira igituza niba ubikora ufite kwizera ni ingabo ikingira imyambi yawe mubi gikurikiraho ngo mwambare agakiza kababere ingofero buriya abasirikare hari ikintu bazambara nk'igofero nk'iriya kasike abamotari bazabambara kugira ngo niba barasa mu mutwe kuko mu mutwe
niho haba ibitekerezo. Bibiliya ivuga ko umutima w'umuntu ngo ariho hava ibitekerezo byiza. Kwica, kwiba, gusambana, ibitekerezo nibyo muntu. Iyo ufite gutekereza kwiza uba ufite Kristo. Iyo ufite gutekereza kubi ufite shitani. Nukuvuga ngo rero Imana ikora n'abafite ibitekerezo byiza. Ibitekerezo rero tugomba kuzambika agakiza ariko Kristo. Ugatekereza Kristo ku manywa, ugatekereza Kristo nijoro, ugatekereza Kristo uzutse unaryamye. Amen. Nijoro naryamye ndangize ndota no materaniro. Nuko nyine mwari mumeze. Ndababonye. Nuko nyine mwari mumeze. Base turavuga ngo nipe moyo wa nyama unaopondeka, moyo unaotulia na unyenyekevu. Mimi si kitu kwako, ni mtupu tu. Mimi ni kama nani Yamango uniondolee majivuno, uikomeshe kiburi. Utawale akili zangu, Bwana niongoze. Uifundishe roho yangu habari za mbingu, hapana habari za ulimwengu. Habari za mbingu. Imana iyo ufite kwizera, iyo ufite agakiza, Imana izikubwira habari za mbingu tu. Izikubwira amakuru y'ijuru. Keneye kumenya amakuru y'ijuru? Ambara agakiza ariko Kristo. Camwishu ngo mutware inkota ariyo jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana ngo muzabasha gutsinda, gutema. Buriya semeni haleluya. Ijambo ry'Imana abantu benshi ntibagira umwanya wo gufata Bibiliya ngo bayisome. N'abandi baraziguze ariko ziba mu matruware n'ahandi. Abandi baza bazisegura iyo bageze intambara, ngo reka tuzisegure ngo niho mu intambara zibanke. Ariko baza bagutera uyiseguye baza bagukorera igitangaza, kubera kuko Bibiliya ubundi uyifashe nka Bibiliya kuri ni impapuro nk'izindi. Ariko abo shitani tazitera nabo ziri impapuro bakuye ari amagambo ku mpapuro bayabika umutima. Amen. Abo ngabo shitani tiyogira ikibatwara. Ariko ukazana ugasirimba gusa warangiza tugira ijambo ry'Imana. Habe nubwo wozo uziguruka zisegura izindi ukazishira mu mirambizo, izindi ukazishira he, shitani yo gukorera igitangaza. Kubera ko ntabwo wafashe ijambo ry'Imana ngo urishire mu mutima. Imana imuha izina risumba ayandi yose, kandi indimi zose zature o Yesa umwami. Marayika arabaza ati ninde wabumbura ico gitabo ntiyagira uwabishobora, bituma Yohana arira. Wirira Yohana wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje abumbura ico gitabo. Haleluya. Mutware inkota ariyo muzabasha gutsinda. Semeni amini. Yesu atsinda Satani. Ubwo Satani yamugaragazaga, ntabwo Yesu yakubise kuri za ruga, ntabwo Yesu yateye igitero c'indirimbo. Yaravuze ngo biranditswe. Amen. Biranditswe ngo uramye Imana yonyine gusa. Ntabwo yavuze ngo shindaji mwenye mamlaka yote uza mauti na zambi. Yaravuze ngo biranditswe shita biranditswe, imeandikwa, biranditswe, ibyo twizera biranditswe, biri mu ijambo ry'Imana. Biranditswe. Nabashije Bibiliya igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we. Hakurya yagwa rusi iwacu niho zicara nkaruhuka, zaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu gihe kitazashira, tuzabana na jambo maze aduha ijambo, tuvugira ijambo imbere ya jambo.
birasaba kugira ngo dutware ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye rigwije n'imbaraga kugira ngo tubashe gutsinda. Yesu aravuga ngo biranditswe ko umuntu agomba kuramya Imana ye yonyine gusa imwe. Shitani yambwira ati niwemera kundamya, niwemera kungora gutya, cyangwa ngo biranditswe ngo uzasimbuke Imana izatuma abamarayika kugira ngo bakuramire. Yaba ngo biranditswe ngo tukagerageza Imana yawe. Amen. Arashaka ndaramugerageza aramubwira ati kandi Yesu yarashoje, kandi Yesu yari afite ubushobozi bwo kubwira amabuye ngo amabuye yohinduka umutsima bikaba. Amen. Ngo arangize aramubwira ati hindura ayo mabuye ahinduka umutsima urye. Aravuga ngo biranditse tukagerageza Imana yawe. Bavandi mwizere Yesu, mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagarare ku munsi mubi, mudatsizwe n'uburiganya bwa Satani. Ujanja wa Satani urahari. Nakuuliza Shetani, umepata wapi mamlaka ya kukamata akili za watu? Wewe umeleta bala, umeingia makanisani, umekamata wababa wanabaka watoto wao, umekamata vijana, umewatika ulevi, bila kusahau kina mama vikaombea masengenyo. Sasa nimechoshwa na mambo yako, ewe Shetani, nipishe nipite. Wewe ulimwasi Mungu, nipishe nipite. Uliwadanganya Adamu na Eva, sogea nipite. Dunia zima imeharibika kwa ujanja wako, ewe Shetani umelaniwa, mwenyeji wa kuzimu. Sasa nipishe nipite. Ebu nipishe nipite, nimechelewa njiani. Yesu yu karibu kurudi kulichukua kanisa. Mambo unayoninonesha yote yamepita na wakati, una ujanja. Kumbuka miaka 2000 iliyopita zamani, Yesu aliposhuka kuzimu akamnyang'anya funguo za mamlaka. Na sasa nimechoshwa na mambo yako, ewe Shetani, nipishe nipite. Wewe ulimwasi Mungu, nipishe nipite. Uliwadanganya Adamu na Eva, sogea nipite. Dunia zima imeharibika kwa ujanja wako, ewe Shetani unaambiwa, mwenyeji wa kuzimu. Sasa nipishe nipite. Bwana sifiwe. Buriya umukristo iyo afite intwaro ntagira ubujyanye, ntagira utundi tuyira. Ejo naratangaye. Buriya hari ibintu biza bitangaza abantu. Nageze ahantu usanga abantu bafite, hari abantu benshi. Umukobwa umwe baramutwaye kuri moto, araza yinjira ahantu ahita ahindura imyenda atishyuwe motari. Ariko hari abantu basigaye yama muhindura umusaza agarutse yahinduye amahuzo. Umuntu akaza yamarira akamarira ngo ko baramwishyuza atariwe. Aho yagiye guhindura babihamya ko ari we, abakeke sekirite yaciye babihamya ko ari we. Undi arinda kumwishurira. None untekereza ubukristo, ariko ubukristo ni bwiza. Muswara abakristo bakiciba. Muzamubona tuja kubyina hano ukumva amatangazo ngo burije ngo umuntu yiyegereza agatelefone kiyo ngo ndagasige mu ntebe. Muzamubwira ngo niki? N'abajura baje barimo hano. Abajura, hari abajura bari mu itorero. Ngo umuntu yiyegereze ngo utuntu twiwe ngo naje kubyina ngo arebe mugenzi we, ngo abatumufashe ngo cyangwa nyine ngo arebe ukuntu nyine yiyaraje ngo dufate. Ariko abajura ni ureba mu nda y'ingumba akabona isanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira. Ariko buriya uzabe umukristo ufite intwaro z'Imana. Nugenda nta ntwaro y'Imana uzatsindwa n'uburiganya. Ubu hari uburiganya bwa Shetani
buri gukora muri iyi minsi. Ntabwo tuzahura na shitani yayigenda ngo itubwire ngo nije shitani. Tuzahura n'abantu beza tubabonemo Imana, duhure n'abantu babi tubabonemo shitani. Ko shitani ifite abakozi bayo n'Imana ifite abakozi bayo. Niyo mpamvu rero ugomba guharanira gukora neza kugira ngo uzaragwe ubwami bw'Imana. Mu gitondo hano twari turi nabaganirije, Mika yaravuze aravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Imana igushakaho niki? Ngo nugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira, ngo no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Abantu benshi ntibagikiranuka, ntibakibabarira, ntibagica bugufi. Amen. Imana muheza ko kuririmba. Dufite abaririmbyi ngo babaye abahanzi ku giti cyabo, ngo n'umuhanzi uri ku giti cyawe nyine, kuko iba ku giti cya Yesu uba ugengwa na Yesu. Ati kumana nta n'ibyago ntamarira ntakuboroga, ntarupfukane ntagahinda, none naje nkwiye kuja. Ntarupfukane ntagahinda, none naje nkwiye kuja. Maze yibuka ya magambo amwe yumvise ku misiyoni, anezezwa n'ibyiza byabo, atekereza ibyo mu ijuru. Ahera ko arashavura cyane, shakaga kuzamuvamo, maze uwo mwana aracikana. Ntiyaba yagihumurizwa kandi ntiyagiza agahinda, anezezwa n'ibyiza byaho, atekereza abantu benshi Imana yabavuyemo ntibakicishima, ntibakinezerwa. Paulo ngo yandikira Abafilipi arababwira ngo mwishime kandi mwongere mwishime. Amen. Buriya nuzosubira mu materaniro uzugwanya integereza zitumutisha. Hari abantu benshi batagiseka mu materaniro, kandi iyo ugeze mu materaniro ugomba kugerageza uburyo bwose ibikubuza kwishima ukishima. Ariko uzamubona umuntu yakanyaraje, ni nk'umuntu waje nyine afite. Amen. Izo nizo ntwaro tugomba gutwara kugira ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ubu nyine uburiganya ko burahari. Uzahura n'abantu beza bakubwira ko bagukunda, ariko intego atari ukugukunda, ahubwo ari ukugira ngo bakuremo icy'agaciro kiri muri wowe. Uzahura n'abagore beza bakubwira ko bagukunda cyane, bakwitayeho, ariko intego ari icy'agaciro bashaka. Abagabo nuko, abakobwa nuko, n'abahungu nuko. Amen. Mani bafashe, reka tubyine umukunga. Ndasoje. Amen. Amen. Muze. Thank you.
Hallelujah.